Karbi Anglong hemprek nangji pula so demand nitum pini pen kali aning kan dop piklo di engke article 244 lapen 244A alam nitum ningje ver di nang litum tar julong lo mine adhok tum ki chini bang ta do po adhok tum chini pi pru pi phrai ar lo lam chini ne bang ta do ji mine doubt ta do ji me clearly ta bang ta do ji me google long sap lang po clearly da tum ta do ji mine sila so video long ni angton ki chengpen ekdom last an nang than po de la 6 sidul alam pen chenglok la article 244 pen chenglok angton nang than po okay ama ta lango Karbi Anglong history sab so ningje nang kok poman tu lo Karbi Anglong district ke long ke when Karbi Anglong was founded pulote November 17 1951 ani kan si Mikir Hills tape North Kachar Hills fan district kipi hala sot ke Karbi Anglong pupe sot ke Mikir Hills pusibu pu enke North Kachar Hill pen tum combine isi ber ha sot ke enke fit 1976 ani kan bangke separate plan de lo Karbi Anglong ka prek district plan de lo amena chelar lo di enke North Kachar bangke along aprek damjilo separate district che plang delon then North Kachar Hills non nalo damji ke non amen ka prek logo pilo nang litung lata komen long tongra nang than bachini thau ke nge Karbi Anglong alam ke angton nang than lo de dingo ji sita Karbi Anglong ke Assam long ke Thinai district lo di a population ko an lo nang tum lata ni phan komen long tongra nang bachini thau ke nge hemprek nang ji lahai demand pini pen kali aprang 1950 salohut pen lo nge son demand bom bang bom nge fit 1960 sut bangke lapu galilo puma angton itu masam long prek tribal leaders hai tung Jepang room pet mai di dak jaintia tu dolo khasil hang ton Jepang room pet mat isi 1960 sut all party hill leaders conference pa dolo engke la sod anutin the memorandum lahai submit lo jat lo engke fit 1972 ninkan bangke Meghalaya phan statehood mane kaprek state pidet lo engke hala sod 1960 sud hala sod conference ke do lahai hut ke Meghalaya was also the part of Assam capital ke Shillong hala sud ke but 1972 fit Meghalaya phan the separate independent state pilo la so fit si la Dispur Assam capital la Dispur ke manmati di la so fit si Assam ka prek state plan de lo Meghalaya ka prek state che plan de lo inke hala sud ki pu nang litum jong si tribal scheduled tribes pen la tribal muni tum bhan nang litum jong si Meghalaya long jong si dodunji pulote hala pu phan the state pilo hala dakle dodun je chok mate Assam long jong si duduni pulte Assam long le dudun da chok hala sot pu amar itum Karbi tum leaders tum ma thalo nitum decision en lo he nitum Assam long si doji but nitum phan autonomous state ke selam a power nang pinang ji pu engke hala so power non antarang bipela engke hala article 244A 1969 22nd amendment ahut halat article 244A jokpono specifically for Assam de Assam long do Karbi phanchot kali la non chinlo gedi kaprek Bodoland puno son council do Bodoland territorial council do lapen Dima Hasao autonomous council Karbi Anglong autonomous council lahai tumphan lahai tribals tumphan separate di autonomous state pinangji pu ke tokpon hala so mention pon lo article 244A along lani clear lo ente article 244A puntum ningje o ente la article 244A Kopi lo la so phrang itum adhok ekdom brief pen ang than po ang than lap te ding uji he la article konar pen lo bangke di engke article hala parts pududu clause pududu la dakta lam do piglang sita ne sap so buji phan ang bujai phan ang than pri po langoi tum Indian constitution long parts pududu articles pududu la articles 244 di la hala daga articles enke la sopit schedule puta dudu lani clear lo total itu Indian constitution long 25 parts do 12 schedule do enke 448 pini do articles do in total okay so article 244A long si ke mention pondo lahai alam okay la so article 244A command to lo ante insert pro te 19 pamta than 1969 22nd amendment hut enke 22nd amendment kyar jiding piglo amendment ong pon bom te phit ong akimi pine law lai semar pon bom jok pon bom te la articles ong pon bom ti okay non 448 an leng lo articles enke amendment ko ano leng tang bote 106 amendment an leng lo hala sut ke 22nd amendment non ke 106
amendment anta leng elo jong si current di jong si langdam pulote engkel article long a b c apidurun kok ti ke di lahai ka prek do o he lahai ke do mane kai ta ning chi binoi lalo mane lage halaso aprang ke se mar pen apit lada ke changes mane akimi ke thapdun ba ke jogdun pin ne ke jogdun dolo la so joini si la a b c ke do lo pula nitum chini nangji okay schedule long bangke schedule no 6 schedule bu pon tin 6 schedule lam ningje odi te 6 schedule gu pilo engke 5th schedule gu pilo la heta a subject topic deng tong lang than nam tel anang than tel sta bujai phana sab so nang than pru pru main relevant points an bang nang than okay 6 schedule la hai schedule pulong bangke schedule pu tagli actually hai schedule British accent pen ge schedule pu engke American accent pen lang dam pulute schedule pu whatever hala back to the point hala accent lam bang dam dile amar la 6 schedule long mention pondo Karbi Anglong alam pu thakba nitum tribal areas alam pu thak okay la sil an bang chinu de constitution alam sab so main nang than prilo kwan copy pilo do nang than lo di parts do articles do la pen schedule do lani clear lo enke article 244 alam la so article ko so part long lo do lote part 10 of Indian constitution long si article 244 ke mention pondo dakta 244 pen 244 a ladakta alam difference dolang kopilo difference ke article 244 pen 244 a difference kopilo enke lagta article 244 1 do di clause puta do enke article 244 clause 2 lahai do ende lahai lam kopilo lahai lam ta ke chini nang so sita la an ditum chini with the dilasi article 244 alam mention ke part 10 of Indian constitution long enke article 244 long bangke schedule pen tribal areas alamo pu taxi ke mention pondu okay enke 244 article long ke mention pondo 5th schedule long bangke 5th schedule 6th schedule nitum ning je made 5th schedule lam ta sab so ke chinang so 6th schedule chini ne prang okay article 244 5th schedule long ki pupon bangke north east long Mizoram Meghalaya Assam Tripura pen angpar India long along prek adim long ke do tribal ba scheduled tribes areas administration control apu thak sining jepon but article 244 6 schedule long bangke especially la north east India long Assam Meghalaya Tripura Mizoram long ke do tribal areas long administrative controls of autonomous state apu thak la hai pu thak si ke mention pon do 6 schedule long bangke clear lo enkela part 10 of Indian constitution article 244 clause 2 long bangke mention ponlo power people lo administration control pinangji north eastern 4 states fan pu kubi pilo Mizoram Meghalaya Assam and Tripura lahai states fan administration control mane ame thang je solai un fan power people lo mane self rule self governance me thanga teng bani tum je solai un po ning hanga teng adi tuma adim long itum independently je solai un to protect their identity punoi culture punoi for the welfare of the tribal peoples or tribal areas fan power people la so under si la ka prek Meghalaya long ta prek autonomous district la hai form lo Meghalaya long ta ke thom autonomous district do kubi pilo polote Khasi Hills autonomous district do Jaintia Hills autonomous district do Garo Hills autonomous district do enkela sonak thak Assam long ta ke thom there are 3 councils kubi pilo bolte Karbi Anglong autonomous district council Dimasa autonomous district council di la sonak thak Bodoland territorial council ke thom Assam long ta padupon lo enkela sonak thak Tripura state long ta EC autonomous council do Tripura tribal areas autonomous council podo enke Tripura lam ta sabso nang than phu pode hala dak 10,491 square kilometers along le area do Tripura long tribal do pehada ka Riang thol Chakma thol Lusai tha Kuki tha chetal ka prek tribal do pick enke tribal areas la heta but non jong se hala dak situation jong se lang dama sabso nang than phu pode purote non Manik Saha Dr Manik Saha da chief minister hala ta parok bunit di Bengali enke non jong se lang dam purote hadake Bengali se omunak no enne ke tribal dim hasodim ki 10,491 square kilometers area pen 7,100 something area ke tribal adim 7,000 out of 10,491 7,131 something area ke tribal area mane pini non tribal area ke chitsovet
di sita non langoi hala dake parok tumsi dominate lab lo control lab lo Tripura lam ingka situation henu pikhang jang lo hadakta separate state nang ji mini state kapre autonomous state ni tum hanang pinang ji pu demand hadakta non itum Karbi Anglong demand son ek thaksi hadakta demand bomb lani clear lo ingke pamoni nang than constitution lo parts do pudi parts 25 parts do 12 schedule do 448 articles do ingke la 244 alam ke tokpon ke konalo part 10 lo ingke part 1 part 2 lahai kopi lo lahai lam da ke chini nang so sita constitution lam ke thepik de laga ni sini ni pore ta jurun ne sab song tham ko part 1 lo pilo do part 1 lo ke states pen union territory alam ke puthak hada ke tokpon do non assam thaka pre union territory sa alam ke tok do la part 2 lo bangge citizen alam tokpon do part 3 lo bangge fundamental rights son etc son ne thakha ke di kapre prek ang ton details part 1 part 2 lahai ta ke chini nang so sita maximum tum lahai chini ne dila article 244 chini chotpo google long asap so aru google long ke ang ton hormu kitia ta long le di lasi la article 244a la ansi pore cho la ansi langare ti lan cho chok che ni tum abc a depth knowledge ke do nang so la isi thek cho chok che ke thek pami pu ke ang ton pore la part 1 part 2 pen cheng nok di 25 parts to Indian constitution la hai thek lab lo te la somunit phan ke thek pamelo constitution lam mate political alam di Indian polity alam thek pamelo pusi ke nepon policy la hai ke thek nang sot di stani tumbange lan chini ne halan dam lan chini ne mati la 44 par google long search po la hai si langare are bhai nang ka prek da ke thek fifth pine schedule go pilo 6 schedule la hai lam 7 schedule du pig mati di schedule lam da ke chini nang so stang ton chini ne asi extra ekdom depth knowledge di ar lo an chini lapta kenang sot di ni methang mata ni ang ton pore labon elang arula so pore phan ke ning ding picnic patience du picnic ani si ni ke pore labon ela so kitab thepiga kitab la pen ke kom nai sta penang an 6 months ba kenang kok jila so kitab jong si pore pamme pulote thek pamme ji phan ke la ani ning ding de tum Karbi tu me lai si 244a 244a 244 lan si pore choti asi complete knowledge ke doda kenang so di back to the point amat 6 schedule long bangke 244A 22nd Constitution Amendment 1969 kan jokpon lo specifically Assam long do tribal ba scheduled tribes tum phan separate state pinangji amethang pache control long nangji di autonomous state pinangji pache control long ni mane state arlo state pole hai power pinangji legislative power pinangji apa judicial power pinangji executive power pinangji amithang along le phelang di tax angton lahai angton phanta power pinangji pu ke mention pondo article 244a long sita hala non anta not yet implemented non anta implement melang non anta so power na pipelang gela so power phon si non anta nitum chedan bom mate demand bomb state nangji ka prek state nangji pu sita ke mention pondo hala so congress sarkar hut clear lo lan ke non ta nitum lango he nitum ni pulo mane executive power legislature power judicial power lahai ta tumphan tribal area samuni tumphan administration control angton pilap nang jipu la so jone sente non autonomous district council dolale pini isi council dolak pini da member tum dolo di enke non itum non si langdam pulo tias tax lahai kalek leke la itum toll tax lahai ta kalek undi towar la nai lulu Karbi no nai lulu te gari pen tax en du lahai kona pen power longe hala dak si mention do konalo article 244 hala dak mention do hala so power pen si non itum tax and bomb enke hala so jong si langdam pulte forest area control ta nitum che control un la pen kap akimi village ba mate municipality ta hodi lahai khuli ji busita di lahai ta nitum khuli un la so power khuli bom loge di along lahai kona pen power banke hala dak pen di bujilo rani clear lo budi enke under article 244a nitum phan power ang pilo 6 schedule long de 6 schedule long banke mane details information do 6 schedule long pulo lahai dim phan lahai tribal areas phan assam no 6 yes 6 schedule article 244a long banke specifically assam long do tribals tum phan autonomous state pinangji mate power pinangji power ko bi pilo polo te pine administrative control phan la executive power legislature power judicial power lahai hai kopi pilo lahai puta sab sonang than phrin kokli polo takta
non legislature power mane law hai salam un di la non council do mane dum district long da chin lo di council do member do enke executive power polte executive pula nitum officer hai samarun di nitum power do council power do nitum officer hai ta samarun di kaprek prek pin circle officer thapi ni lason officer nitum emithang la an power do nitum mane officer hai ta nitum create un executive bangke officer sang si bang pang ton officers bangke la employees tum lo he la government employees ang ton mane executive pusi pulo police puno la hai ta ang ton daksi bang podi enke judicial power polte court nitum district court nitum emithang council minta court lahai semar un la an power do la an pa mane ang ton power do la blu dang nitum tax lahai ta en non theglong lo pek tax pulote toll tax ta en non la nitum Karbi Anglong gari ang dulu pulote gari tax en la industry bang pus industry phane tum tax en lahai kona pelo bang power haso article pensi power bang inke la da health sanitary puno rong akimi rong kholi busa municipality busa ba town committee samari busa lahai ang tona power etc dupiklang forest lo habit long le lahai ang fishery lahai ang tona power mane ang tona power do nitum emithang independent mane autonomous state nitum aram se semarun mate ang ton pilablo mane tribal areas pane ang ton methang chu solai no pula so article 244A long ke mention pon do 6 schedule long bangke specifically Assam long do tribals tumphan ba schedule tribes tumphan power pinangji autonomous state ta semar unmate administration control power pinangji pur 244A long si specifically ke mention pon hada ke talk pon do bujilo budi clear lo budi ne ekdom main relevant points in than de main sin than lo bujai phane jong se arlo jong sin dam tulang pulte dupiklang tala andam pulte confuse labi de se main nang than lo bujilo budi penangane 5th schedule go pilo bujilo di 6th schedule go pilo bujilo inkini tumta we are also included in that 6th schedule inke kaprek non lango kaprek manipuri tumta nituma 6th schedule ne add ponang ji pa thema 6th schedule jong si jok pon lo pulote facilities powers dupik the central government and the funds that are pick mane for their welfare the of the society puno tribal areas fund development fund lang puno electricity puno irrigation prek fund funds ta pick enke hala bank under article 275 1 hala so pine articles long mention pondo tribal areas fund the tribals tum chipa plank fan ba chipa improve chipa develop fan tribal areas se backward mati la solam ke pini penila frank penta chini lo so joini si tribal areas fan funds scheme haida wang pick ke recently jong si langdam pulute ditum Assam phanta I think it was nearly 13,000 crore atanka tribal areas development fund di lahai fund tanka central government pen funds aids di lahai nang bp assistant mane kerap do central government penta 13,000 crore Assam long ke bang tribal areas fund ente la so poisa utilize lo Karbi Anglong fund ko an lo pige state government hin pen di enke kopi pilo kam claim ke la solam tum chini ne la article 275 1 a clause so puthak chini ne po ko an ne tangka bang central government pen kuman tuni bang thang tani tume la hai knowledge abibi la pini long nang po di state long nang po autonomous state long nang po la an si dam cho sita lan an tangka bang te kunan na lo hai tangka dam ke ko an lo kam claim bom ke jong si utilize pam me pulote develop pigji tangka bang pik central government pen ministry of tribal affairs in pen karor tangka rang pik dinon bodolen long ke lango nitum Assam long ke thom councils do ke thom pen non develop nai a council e konalo BTC mane bodolen territorial council yes hala dak develop pik hangjang to war pen chenglok and road infrastructure pen ang ton me pik develop pik di hala dak income source samuni tum do pik companies pen factories do pik mane that means they are utilizing the grants the assistance funds coming from the central government hala pan proper utilization khuri bom lo utilize bom lo so joini se dak pa undeveloped the non nitum Karbi Anglong long hala so teng develop ma lahai nang nitum methang charge no kalima lasi lahai funds lahai ta wang pik lahai lam tum ke chini genang so sita nitum asap so chini chot po di la pen arluan chini de ti seru ningje dam de dupik lang dizani ningje dam de lo main an bang ekdom nang pa clear dak pen than borilo aru pine chini nindalang dulang pulote ni phan
comment long nangar junoi okay inke ninang suggest po la rong lom thek chek rong pik do ji ba te bok te ra ba jir po jir piang bong ta nang litum thek long ji la ekdom practical reality alam de ne mi thang ma thek long la phrang la sab politics long la pu chamcha plang po pu juidun po a bhari politician ji tin la tum thek pik re pik ji tin lai to bhan ni phana ba chi to constitution la hai ang ton parts 25 parts alam di ang ton a schedule alam di la pen la hai article salam ang ton alam chini ma lai tum nang litum arjuno nang litum matar juta chok di ne phana ba chi to ne lai tum bhan arju po man tu ne jong si ne che tong pur de arju bek ji lai lam thek che krong pik ti ma tilasi knowledge le do olo pulte bangjok phanda fere ta nang ne lam da thegoji bangjok pa na jat ta chingki thekji asi tum lan su se porhelo jat lo pulote knowledge pan su se do po ke knowledge do lo pulote bangjok penta ni tum ke chingki ron alam di law and order alam jar alam ta ni tum chini po ke bangjok phane fere jok plot tum mane nang ne pusita police nang ne pusita fere jok plot lo di ku pp mane koson si tum suli nang ji ma life long di fundamental rights duties pen jang lo ka prek do pik lailam hai lasi lahailam ke chini ke rang sot ke mane jong si politician mesen manji polote lahai aputhak di lahai parts ta lahai articles ta schedule of Indian constitution aputhak ke chini ke rang sot mane jong si charling tung lahai politics salam chini tung polote thek paming tung polote aso kitab porhe bek ning ji hala so kitab jong se nami pusita ni nang than po messenger long ne phan facebook long jong sang lang bom te messenger long to koi mate youtube long lang bom bolte youtube comment long to koi ne hal da ne kitab men dang than po inke la jong si porhe lab lo bolte somunit ke indian polity alam ke di chini pik lo khalai schedule alam ne ke chini nang so hada president alam da ke talk do deputy speaker to speaker tho lok sabha alam ang ton di allowance pen jeng lok ang ton details mane schedule long ke ang ton details ke talk do hada additional details hai hala dak sik du asi lahai lam dai porhe ke nang son tu nimata ne thego buji pupe nimata pajudun elang di arjiding pik pen da porhe aru aport along le mati ka prek kam du mo di lasi non dan da porhe bom lang non ta pajudun elang stani porhe tang an ne ke chini an bang ga sab so in a simplified way sab so concise precise pane dia sab so simple relevant pine lampen mane points pene than phan borilo asi like a thek che krong tum phan thani pulo Indian polity a subject yong si porhe jabje lang porhe lab lang pulote me thang ban chitti nang ne thek piklo ke the politician lo po jong he politician ke the noi ba jong he leader noi hala so not up to the mark hala an leng de lang knowledge hala so dim an leng le lang pusi chema tharang ji di laga nang litum ego do pen aning kang de ji mune ni phala sonai pu ko malo la sala nang thek pik ma kwan lo ke thek la son aning kang pen muni tum nang pudet bangda doji mine aning kang bangda doji mine but this is the reality like a fact this is the fact di inke सच हमेशा करवा होता है बुपुमती अधोक तो मानिंग कांग देता दोजी मिने लसी लीडर मानजी पुलोते मेसन पॉलिटिशियन मानी पुलोते लहाय नॉलेज के दो के नांग सॉट जोंग से नांग लितुम ईगो वेपन ओ हक अलांग लिगी पुपुमन पोरहेलो जारलो पुलोते नांग लितुम फांसी मेजी ला लीडर्स तुम फांसी पुलोते अंग लीडर्स फांसी नि पुलो नांग लितुम सी लान सुसे फ्रांग डाम पो लाइफ लॉन्ग दी सी बुजिलो बुसे मत हालो दी नेक्स्ट लेसन इंटरेस्टिंग टॉपिक वन टू पो आई होप नांग लितुम पेनांगा नॉलेज लॉन्ग लो सो वीडियो पेन बुसे मत हालो इनके लासन अक नॉलेज लॉन्गिंग तुंग मते चीनिंग तुंग पीर्थेलाम नॉट जस्ट कार्बी आंगलोंग चलली स्टेट चलली नॉर्थ ईस्ट चलली इंडिया चलली वर्ल्ड पॉलिटिक्स लाम पेन जेंगलो आंग टन तनी नंग थान जियोग्राफी पुनोय इकोनॉमी पुनोय दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुनोय दी एजुकेशन आंग टना टॉपिक तने कवर लापती नंग तुंग नंग चीनी लोगदी असि कार्बी कंटेंट मन सब्सक्राइब नॉन लसन 500 से चीनी फान जोंसी फेसबुक लो लांग बम बोलते कार्बी कंटेंट मो फेसबुक पेज ता दो फॉलो इक नॉन लालो बोलते अक्की मेलाम चीनी पो नॉलेज लाम चीनी पो तुम दी इनके लांस उसे अवेयर पो ठेक पो रे पो दी लसी अक्की मी हॉर्मोन लेका फॉलो न बी पॉजिटिव अक्की मी हॉर्मोन लांग अक्की मी हॉर्मोन लांग फॉलो लो पो देखाय ता नि तुम अक्की मी हिंसी माथा पो अक्की मी थॉट्स थिंकिंग दी लहाय सी बांग पो खाइनो लांग पोलोते खाइनो हॉर्मोन सी ब्रेन लॉन्ग ता वांग रत पो से काय ता अक्की मी हॉर्मोन लांग इनके उन अन शेयर नो तुम कार्बी रादंग बोंग पेनांगन तुम चीन ने तुम ता लासो वीडियो लांग पेन हाय तुम ता नॉलेज लॉन्ग पो सो सी यू कार्डम